ꯑꯐꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯐꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯕ ꯂꯣꯟꯗꯥꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯗ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜ ꯃꯄꯨ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯧꯅ ꯁꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜꯅꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯕꯤꯆꯥꯔ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤ ꯈꯛꯇꯗ ꯌꯥꯔꯛꯇꯗꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯩ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯍꯥꯛꯁꯦ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯎꯌꯣꯛ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯁꯔꯀꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯥ ꯄꯟꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯚꯦꯂꯤ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯚꯥꯏꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛ ꯚꯥꯏꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯄꯟꯕ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯃꯦꯆꯨꯔ ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯉꯟꯃꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯁꯟ ꯐꯖꯅ ꯂꯩ ꯑꯦꯟ ꯑꯒꯦꯟ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯕꯥꯏ ꯚꯔꯆꯨ ꯑꯣꯐ ꯍꯤꯁ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔꯁꯤ चीफ मिनिस्टर की एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड तौर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस गवर्नर ने एक्ट तौगदबने अगर कांग्रेस लाचनीबे गवर्नर हद की गवर्नर नत्रग ममांग गवर्नर सिंह मणिपुर की चीफ मिनिस्टर की एडवाइस एक्ट तौना लौबीब्रा एंड अगेन मणिपुर की चीफ मिनिस्टर मियाम की अपाम खंगना security arrangement से याम चाउन अहोंग मैम लाख्रे मसिमकना ऑन ग्राउंड चुचानपुर कांगपोकपीदा मधुगी ग्राउंड रियलिटी की इम्प्लिकेशन मैम अखोई मिट उब फंगे हाइबगी वफम सिने मसिदा कुकी अखोई नार्को टेररिस्ट ने हाइबा मैम से द याम चाउना मोइदा इफेक्ट तौबा मोइ मथक टेक डाउन तौबा अदगी देन क्रैक डाउन तौबा ने चिंबगी ओइबा एविडेंस मैम अमुक उरे बीजेपी की माइकैदगी थंबिरी करी हाबिनी इंग शोक लिसिंग अनिगा कुन मंगाना लाकपदा मणिपुर की ओइना अनौब गवर्नर है तारे ममांग एडिशनल चार्ज पुरंबा अदु कइनो तौरगा अनौब गवर्नर अमा अखोई ऑनरेबल गवर्नर श्री 𝗣𝗢𝗣𝗣𝗡𝗦𝗣𝗢𝗡 very experienced IAS officer है तारे याम कुइनसु यूनियन होम सेक्रेटरी ओइना पाइबसे मासु अमनी एना हाय यामना एक्सपीरियंस लेबा अदे मणिपुर की मतंग सिदा नॉर्थ ईस्ट की मतंग सिदसु ग्राउंड रियलिटी दुम फजना खंगी है ना कोई पाउसु ताजे मरम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखिबदसु कोई थेंगजरे अदना होय लेट अस वेट एंड वॉच खोंगा खंगनी हाबदु चुमे खोंगा खंगनी अदो अखोइनसु कांग्रेस पार्टी की तरफ तसु ऑनरेबल चीफ ऑनरेबल अनौब गवर्नर दा अखोई हिरम खुदिंगमक्ता अफब डिसीजन लौरकपदा अखोई हानादगिसु गवर्नमेंट दबु ओइरो अखोई एंडोर्स तौदनसु लाई तौसु तौगिगनी अदना मणिपुर की लेरिबे इशू सिदा तंगदु लेताब पुरकननबगी होटनबदा पाइखालक स्टेप खुदिंग कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट तौदन लाई तौसु तौगिगनी अन ऑनरेबल गवर्नर दसु अखोई मणिपुर सिदा शांति पुरकपदा अचेतपा असेंगबा थौदांग पुक्चेल सेंगना लौबिरकनी हाइबगी थाजबदुग लोइना नखोय म्यामसु खौरांग नंगाइरि हाइतारे अदन हुजिकमक्ति करिनो करिनो खंगद्रिबनिना कमेंट याम काहेना तौबसु मतम खितंग वाटली हेना खल्ले अदुना अदुम येंगमिनरगा खोय कई के तौबि याय अदुबु वेस्टि हाना पीरे मणिपुर सिदा अथुबदा मागी इनिशिएटिव सु यावना सरकार सिगा पुलप चटमिनरगा लैरिबा स्टेक होल्डर्स मयाम गा चटमिनर मतुंग मणिपुर से तंगदु लेताब अथुबदा हंजला पोइसनु हाइबसे मसीमा हाना थमजगे अना हौजिक थबक अमा थोगदी वा मयाम अमा लाकनी सिदि हौना सानी अदो वा मयाम अमा लाकपसिदा मसिदि अखोई क्रिटिसाइज तौरिनी मसिदि हेक्ता ngangi हेक्ता चै सुमाइना तौई हैना मसि हाइबसु फत्ते मरमदि मणिपुर दा लैरिबसे कांगलुप मयाम अमा लै CSOs मयाम अमा लै पॉलिटिकल पार्टीज मयाम अमा लै लैरिबा मयाम जे मणिपुर की याय फननबगी दमकता थोरखिबा ngakतनी पॉलिटिशियंस मयाम थोरिबा सि मयाम जे चिलनाव सिंग मयाम थोरिबा मयाम से मणिपुर की याय फननबगी दमकता मागी मागी वाखलोन अमगा लोइना थोरखिबा ngakतने अब अदुना माना अदु हाय अदा हाय हैना अखोई वरौबा यादे क्रिटिसाइज तौई हैना अखोई सावबम थोक्तब्रा हैना इदि खल्ले करिगिनो हादि थबा अमा तौरगदि मधु ngangnaba chumi lali madu soire soide habse maside haibam thoi ngarang su veteran politician pabung ojoi matamgi law minister su orama mana sun clear oina thamgre dune ado mahakna thammibo wafam dusu masu mahak ki experience mayam am haitare thengnajarak pa taruk tare lak
vote karakpa assembly da famakpa law minister oirakpa pajarubal lairik mayam thengnarakpa experiences mayam duna wafam sing do thamakpani haina lawi aduna masiguma mayam se so khoi tasan ba hairagadi matung tarakpa da khoi semdokpa da kanagani haina khalleba adom da ahan ba ai kaino se remark se thamjage ado ai yoina de khoi de article adu da ju yam ka hena ju haijade haiju haijaroi yam sambalonda da haitare ko yam sambalonda da tarakpa thabak khudima phai afabagi damakta tarakpa paikhalakpa khudima khoi de phai haina haibani isam sambalonda da aigi hingol gi maramda khana nainabda hingol mapu yaudra-gadi aigi imung manungi mi singduna question tarakpa haija hauna sani haina aidi masi yamna tentakna thamningeba maramdi aigi imung manungi wari aigi hingol nungi wari ne bala ise mapan gi mi laga bichar tawraktoi example ni ko in hairi se maramdi imung manungji khakta da yarakta dana maduda imung manungi ai mapu oiriba ai hakse yaudra-gadi madugi question no mayamna tarakpani haina khale aduna masida governor na manipur gi maramda manipur gi security ga mari laina na masida palli dana points mayam border security counter insurgency adudagi chingya tamyada kaino to violence se thokhandaba natra miscreanting unlawful activities chathaba singse NSA gi matangda du mayam ma si pallieba palliba mayam sida aikhoina pamjaramba article 163 ga nanga sai pannei ko maduda hairiba review meeting asida home gi thogai ju puriba honorable chief minister council of minister yauramagadi hena fagani habidune ba mayam hangri ba question se maramdi makhoi yauna wari sanaramagadi hena mamutta ba praja sing do apen ba leijagada akhoi do apen ba leijagada do adui matang dane ba khoi nga si phungnari se aduna adugi review meeting aduda yamna koiba maru oiba review meeting aduda chief minister yaurakta council of minister yaurakta se masi tasengna kari clear cut kari agenda kari mayam do uhanningi bno haibdu de khoju khangde mayam na ngalna bani ko animated suspension na taga PR laiba matam na ta government se dissolve to matam da governor na madugi power mayam do utilize to ga tawba mayam am de khoi u gre thengna gre lairik to su tam gre adu moina ma government se lairiba manipur government se lairiba maktada manipur gi government ID council of minister yaudana masigi manipur gi oiba issue da review meeting torokpadi yahundabado madugi pendaba mayam dune praja sing yawira magadi maram de akhoi gi chief minister ne ba manipur gi chief minister se sarkar je akhoi gi sarkar ne BJP na paijai habni to akhoi gi government ne ba aduna praja miyam na pamjari je akhoi gi chief minister akhoi gi council of minister akhoi gi matang da khanabada yawira magadi fagadabni ko haibe lakpudune da question la ise aduga nahan uyok chingi thoiba thaudo wathok mayam se masidagi hauna amuka kangpokpi da chathariba mayam ma khoi ubu phangi social media da circulate torokpadagi natra review meeting asida khoina panba thengnai di maming tha pandraga su valley based organization peace talk tograbado madu violate torokpagi haidi peace talk violate torokpagi matang su panba thengna jayeba adubu media na cover tawbo wat pagira ibu wat pagira kangpokpi da han thokiba laiba tiba thaudo hai tare madugi thaudok tu da suspension of operation da leiba kuki lan holup singi moigi video circulate tawba khoi myam na thengna je oja su thengna biram gani aidi khulai apapa sophisticated weapons paraga lamjau da chatpa moi lakpa matam da praja myam jina cheerup tawba kuki len gaina lawba adu mayam tawrakan di suspension of operation gi ground rule do kangpokpi da thubai bagi matang da media na panba wat pagira natraga kaido tawbagi masigi review meeting do da madu danga yawra magadi haida khoina pamjari je equal treatment of law in the entire state neba ground rule thugai bagi matang je even tampaki ju yawre aikogi dan chingi ju yawre ade kuki singi ju yawre aduga tonga ba atoppa lal holup sing haidare suspension operation da aikogi hojik chathari ba mayam sigi oba ground rule thugai bagi offer mayam ma CRP ki makedi adagi basic ki makedi pukhalaki okay ai makhata na amuk lak chening bazina aikogi manipur chief minister ga handak se hanagi XCM oibo biga ani ji gi marakta tonga ba aikogi war words khara leire masida hojik chief minister oibo sir and biren gi apology gi wafab even national debate power mayam singre masida
masi James Mbire na thami wafum se masi misunderstood tawre aduga opposition political party me amna politicize tawre masi ge wafum se out of context la thua kanda masi miyam da lana ikoi misleading tawbiba aduga masi ne maram oira kanda ikoi gi opposition political party sing sina politicize tawno ko nei haidana manabu James Mbire na thamge wafum dai mang da ribe apology to the victim not to the terrorist na hai bele kari habini. It's not about politicizing the statement of the Honorable Chief Minister. Honorable Chief Minister ki point of view da kona hairak pane ahan bade de hai de na I'm apologizing to all the victims of Manipur haina hai gi bade laite ba mamang da yani ko apologize ti tau thokre ado apologize to se victims of Manipur do de apologize to ni haina statement di kona thorak pane after madu kai haidre mixed reaction mayam ma different platforms sa thorak padagi aduga the opposition party na kaidongai da madu gi statement do politicize to balaite ba opposition party na hairiba opposition party ka kiwana te ko brother Manipur ge prajamiyam na hairi se the chief minister doesn't need to apologize haibadi madu gi mahutta thabak oina tawbigadabani haibane aba thabak oina utpigadabani ai ngasai habdo equal treatment of law and order in the entire state natra Manipur hariba lamdam sida there is no Manipur sidi Manipur neba Manipur se divided ohenbe yaro separate administration yaro there is no cookie land in Manipur Manipur is Manipur Chuchanpur is in Manipur Kangpokpi is Manipur yani ko sidi Manipur da laiba praja khudimak da yabam thoeba Manipur hariba state sida huziki hariba adugi cookie land oiro separate administration oiro union territory gi masi amata divide to ba yaro eba karigino di Manipur ya pun ba saktam kai ba yaro habje Manipur praja miyam oi batara gadi Manipur praja miyam je accept to bum thoeba okay aduna madugum ba mayam do tawdana ba chap manaba mityeng da yengbiraga Manipur da lairiba law and order collapse tariba constitution failure oiriba simayam je oina shangat na nabo hotna biu mangba yaba mangre kaiba yaba kaigre toiba yaba toigre sinkup sana kaigra matungda lale haina haibadi madu phajade haina haibigi londa duni atopa akhoi opposition party na haise. Okay, thank you very much.